Hello, good morning tita. So, welcome naman po sa panibagong video. First time ko ito-try ang microphone. Let's see kung okay ba siya. I'm gonna be using windscreen kay mamaya nasa labas po kami. So, para hindi masyadong mahangin yung audio ba. Try natin. Yung aking pa-outfit. Naka-green vest na naman tayo. Hindi masyadong malamig ngayon pero tawag doon sa Bisaya. Hindi pwedeng magkumpiyansa ba? Nej, nej, niet doen. Anders wat beneden, dan ik kan niet pakken, ha? Doei. Sige na, let's go na. Opa is here. Papa is here met de auto. Be careful, ha? Tingnan niyo yung pabuhok ng ating aling maliit. Oh. Ayan. Do you like your hair, my love? Yeah. Be careful lang. Not to move. Just don't move too much. Ana. Kiat ng dagwa eh. Ayan, nandito kami sa isang town called Reboville. I don't know if I'm pronouncing it well. And ang ganda ng landscape nila dito. And maraming, may mga vineyard ba? Ang ganda ng chateau na yun. May castle dito. Natatabunan lang ng ng kahoy. Ayan. Ana, kijk naar de kasteel. Kita nyo ba? Ayan o. Zal ik anders even voorop lopen, Anna? Vertrouw je jou? Ja, daar is een grote weg. Anna, papa eventjes voorop lopen, ja? Nou, als het nog zo weer blijft, dan kan het nog volgende week afmaken bij jullie. Ja. Antwerpen in de buurt, bij de haven. We staan denk ik een dorpje net van. Dito na po kami sa square nila. Sobrang ganda. And you can see the castle from the background. Yan. The castle is peeking through. Klaro ba? Ganda-ganda naman. Tapos yung si Ana, wala na sa mood, guys. Pag mga ganitong lakad, ayaw ni Ana. Ang ganda everywhere. Pero may isang batang naiinip na po. Gusto niyo bumalik na. Ang baget. Is echt leuk. Ja. Oh. Die hebben daar een groot brood gebakken. Ja, een hele grote oven. Dat is een echt grote brood, Anna. Mamili kami ng pretzel. Donut siya, guys, pero yung shape is pretzel. Tapos yung staff doon ang bait. Polite. Nice. Ayan na po yung castle. Mas visible na siya dito.
Para akong nasa sinaunang panahon. Nice. Balikan namin yung bakery na binilan ko ng ng pretzel. Kasi gustong-gusto ni Ana. Dito na po tayo. Nagustuhan ni Ana eh. Ang laki ng budget nila oh. A few moments later. Near na kami. One eternity later. Agoy, hello titas. Kakagising lang namin si Anay. Pagod pa. Yan. Umuwi po kami para magpahinga. Instead na bumalik kami sa Colmar na town center. Umuwi na lang kami para makapagpahinga kaming lahat. Kasi yung gap ng napapunta o ng pag-uwi. Tapos yung magpunta sa Colmar, tight na ba? So, para makapagpahinga kami, umuwi po muna kami. No? So, nakatulog kami lahat. Si Rod din natulog. Hindi ko alam kung natulog yung lola ni Ana. Pero kami nakatulog kami yan. Yung mukha ko ay puffy pa. Let's go, love! Ana, sige na, so we can eat. Nag-reserve po ng buffet si Rod para sa amin. Yun din yung pinuntahan namin last time and masarap doon and malaki na area ba, so punta po kami doon. Ang ganda ng weather today. Yan sa likod namin. Right place or the same place? Nee, jawel, dit is. Het should be. Ana! Voor de tita's. Doei, ouwe koei! En ook een beetje gewoon eten, hè? Niet alleen maar toetsen. Malaki po talaga yung park dito. Camping site. Ja, ook rijst. Oké. In der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland mit 1:0. David Raum hat sich die Kugel jetzt bestimmt wieder hingelegt auf diesen kleinen Jubel da. 3 Schritte Anlauf. Der Raum nicht in der sogenannten Mixzone. Also da, wo die Journalisten nicht geknickt. Offenbar fühlt sich die deutsche Nummer 1 in der Einschätzung seiner Leistung Wichtig für mich. Really nice. Hier even keren, daar is hij, de wok. Nou, het is wel druk hoor. Nou. Maar binnen kunnen. Niet heel veel. Yan, nandito na po tayo. Ito yung main lugar. New Walk Tao. Ready na kaming umatak. Ang ganda ng view. Dito po kami sa isang shop na parang Action. B&M ang pangalan. Ana, love, there's Lilo and Stitch. Love, kakay ka. Wow, what muy Hello Kitty. What muy tasa, eh? And ook muy lunchbox. Ang ganda. Ik zie overal Formule 1. Yeah, that's what. Yan, may mga ano na dito, costume. Hanapan din namin si Ana kasi magti-trick or treat to eh. I already have a basket.
Ang gaganda ng mga pa-Christmas decor nila. Oh. That's nice wreath, my love, no? A few moments later. Ang ganda ng pa-CR dito sa ano nila, oh, sa walk ba? Dito sa eat all you can. Wow. Kuha tayo ng lobster. Ang shrimp. Ito din, oh. Is alla kookt, Peter, of nog niet, toch? Nog niet te koop. Is nog niet te koop. Hè? Oma zei dat jij wil kijken. Ja, mama wil eerst alles kijken. Ja. Ja. Ito na yung pagkain natin. Kailangan siyang lutuin. Oh. And then this one. And yan. Yes. Als je alles wil kijken, zo. Ik ga deze halen, schat. Goeie potjes halen. Ja, eerst, ik ga hand wassen, meisje. Anna, kom, kom. Crème brûlée. Tayo sa sushi spot. May sushi po ako dito. Kijk. Welkom. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Baas, die, zij. Maakt niet uit. Lekker klap van oma. Maar opa, die zijn niet zo goed. Dit is kladderig een beetje. Wat zei je? Dit is een beetje kladderig. Een beetje kladderig is? Nou, moet ik even bij jou komen? Dat is heel moeilijk hoor. Dat zijn hele kleine. McDonald's. En het is ook een... Anna. Anna. Ja. Galet. Jij. Galet. Galet. En hallo. Philippines. Yan, dessert na tayo. Hindi ko alam ano Mag ik ito. ook wat water? Waar zijn Ik de heb chiplen? ik heb maar deze. Ice cream Snap je proberen dan? and chocolate cake. Yan, tapos na po kami. Busog na. Busog na. Tingnan nyo ang chanirot. Oh. Het is nou wel. Ang chanirot, hindi na maano. Wie normaal? Oh, jij bent vast vast. We zijn klaar. En we gaan naar huis. Busog na masyado.